nous jojo ya do de de vi o me le school o me o ame yo hena no de o vela onye ame yo do le school pe de ka pe vepeton eye o la peme eye no sebe abo fofo ya ple du fufu ple de vi o pe jijo poponu ya o la me se fefe owo ya o doji la o tuo le te fe ke o le la chakana ple nya vi o le school o me ai nukware matro nyebe nebe mia gere nya tepe mede de vie de ola o me le school me o kake wa chu tepe bubu agere school me kwa o jira school vie do ha fe susu do be la bo fofo ya le pe ya mede yo bona school me eye wa gble to na de vi ni gede yo me adibe yo awon nem nu ha la wa gble to edo ha la académique avec forcément les secours on met sur les results où yo mi pona mel et de ola on fait result les anigba do esi mi asevere au secours kokoya les central region les eastern region les volta region les greater Accra region là o do fait kokowe now yo mettons le vraiment o la enu yi woko wona iko defend na odu kuyoko enye esitoto ya na nye ben wo result anyo eye ball fofo alo leke magbele le yevu efegbeme mi asebe abo fofo ya wo interschool football matches yo exactly na nye ben nu yare mi adu be fe yara mi aba dogo na mi adu mi agila academic alo nu soso me dodo po fe nyonyo me la kama abo ya de la mi mana mo mi o nu ya we ehena toto ya to gbe na de vi o me ma yi jikple mama mi awe ka nye de vi o jikpola ofifie le school a o me nuka ye mi a o mi dejisi alo ne dejisi he aglobe ele enu yo buku heve mi avio me akpe kaka wele doji na wele do amela ela sibe mama na bele ko gbere bayi kake mama o fe do na be ejila wa menye enu no la de ko minyo minye ejila o tadi ji o pe de no bele o pe yeye ibe wa no agbemi a ele mi agbon na be ejila o nene tani ni be no meki o le ji la echoki egbo na mi la ela toto duko ma po echoki egbo nu sron pe gede o sela ela adefu ama izi aglobe enu gede o rie enu yo cover enu ball pope alo school me menyebe abo pope de ko na bele school me dosiana na be school me la nine ko la segelida na do na pola amo dore kike gidi amo chopora si amo o le krante amo le tu atupa gbagba o le kemi ofo o le amo ofo sike nu opete toto enu odo wenye ehade defondi ma de kukube je la o si nuede nya viola agbeki o no le nya gbola pe mere eto vona ki o vale no le school me e ami le popo fifi ta amede jeda eto la pe me na be di fi nui ga ke no do school la e hakemi mo vale la eto vo ta e ha fondi dodo e pede nbe no me ki o le dodo le eme ile popo be agbe no la mele nyonyo e do che eto me be yo le ha de sigbeku make our le school ko me no kura le nusron ta igbe kehin over school la meji be enkemi o sron va yi to inu wa ka iji ya ti me gbota e la de tototo enu me be ino viola o ma ire ngogbe na ni kura o kemi en so sron na bite e toto egbe mi le school o me ta e ki o se pere e do se yin nya jilawe enya pati trewu nemi jinya jiore so did you make ko elebe mi ape nkuni no dije ohun be agbekele dije ki ko gbo yin e de ode adebe o ko si ere
on kume de senkaka no nya wonu no pucheku e la pogbo be ifu de no koko e yo kume de se meji kume se yo agbe ni gomoje sine bede le o mewo na sigbo tani ni be no me kemi hitire me yo koti no do school enu ji to keke ake la fa pe la dibe ado tepe e ye ki obete rie toto ko die mi ape school me viviere e na mi aji o pa gbe si ala vofon le nusron pe nani. In fact, vavon ba le no e la be the view a ocho basic school agbojopo primary you over do GSS ocho GSS ya po yina SS aloma sigba ta if you be agbenono vola ele de view men no cho de vima alo over do level ma ye gbegbelenyenye mi de e hon fenyenye ta alo hon na be agbe mi ba le o meva alo le kemi agble yo edo de agbenono la de eje gome to di jimi if you thought te pe ki o yi enu gome mase nle onye vu owo enu kakala me no onye o fe dole efimi le te pe gede o le gen le ti ki community ko la okay la ko bo fa agbenono ko ekemi nenye be enu jede la wa sifu to dara yin ami titi o wa ta titre de no di o po be no ko da no po nu e we kemi o le jijo po la si kolefu ba me de ma lo be no do npe yi o ta e je la jara ro ku e ro no le ti si pe kwa etisi o po ti ko yi amero je o mele si gbe ku ene gremia ba fe me de ukrala de die do o jesus zo fe ade padre la phone lo si o jila play phone now e ye ni o jila ho manya le phone mo ukrala de viola onye wumi e ata ai ke mo pomo no popo ya le phone na o jila yo cho le no sron no yo jova ifegede la edola wo le phone eji no yi abe search no yi mela edo do ogova bene wonu ile plenu ile la yonu ano now no wonu plenu ile la atonsen le koda dame nenye goalkeeper nyokrala ne ozatike ya yame ya gbo wonu ya na ola America maton do agena o tanu ma obetela de you know yisuku o mekola over no try over no agbagba jebe yo akpora be leke yo awa fi anu yike yo sono le social media pela mo bola feme the vitamin de wo do le school hande o la fe mo mega ide esuku oji o la fe me kore na mia vio fe gbegble ha dede vivivo abele mama glede ngola peer pressure enna be de vie do la o ti yo akpora be ne me wonu ile de nu ka dogo chome ame igbobe ne me wole la atrozule ma wo epo ya tafi wa try wonu o le ko ya enye suku o mi abe suku o me ta lo no va ya vide galiga ke me de ha bele ke o no va yo tafi fie ke mi va legacy de enu ya nchomi po be nat magrat leto school like o union so teacher union so pete ha vale no po
me have diplola ha for no education minister ha they say I'm say me like project say na da bi agbele like me have senior high so na se me choa etado vedeke alongo nye poporeke mano mia na de kosu mi le de viodo be wa basro no azu avanye no nyu na Ghana de koka ke no yo pomi le riot yo violence yo ple destroying of property so ple to mi le popo apo mu choto ya da reverend mu choto mi po de vi ke school the year according to even no pokra ke mi sa be the vabi abobrain do ko bi abobrain manye na de ke wo lecture yako winto nemi po video akpeleke de view interview kwa no edupo abatwa for the vi pe koji be gama poko abe they don't know be no you there a proud of you in fact them mekpo no mi puta me I don't know nuka ogbo mi egbo nuka mi suspect Ghana Education Service Ghana said that de ka o mi suspect ni bava ne wa banye bodun alonu eki ado fofon de vio be agbeno no yo na nuka ne susu mama ese kapoko mi susu ne wa do alo dodo ka o wa wo be wa no school yo puko me yo akpe elebe se ni na egome organization de se are na ese pele dodo ele me kaka ji post ya do fe se ese pele dodo ele un ta nya te no school me sike ese ma na yu ta elebe ji dudu ni do sere dara yin na mi iko do un se teacher we le fi mi be ese pele se kele de ni nai na be no gbo school me school kele me mi lere na pe se nye be no va school ba va d'accord ba va gbena america o nu le fi o la no school va esi ayi no me va school 3 de nu kemi che me maka no school omo ne mi tina je la ke polo di je ve hi di je yin chen si bo se be dodo la no be fofonli be imaka da se ji ota e la wode ji e ka vlo kemi ko do di je o le ele be ni apele ji la o je ne mi ada fine very if we de ma va che be ji la o ha o be do da si lo si do da si bli bo le nya si nenye be mi tifi ko akonta le mi bona na le nya ji o ngbe tale be mi ape nko ni ide mi aji o e gome di je do la e je la o menya se ke mo lo o menya emi o le ha de polo emi ano wa mo la yin ati na di je obere no ya yin mo lo pere na tubo no do ire kikere o ve de ha de emi le gbon va ta mi aji la we yin elebe mi pogbo be mi aji o le de ere e yo ta ni le fo pe nenye be mi ide do me gbo hi mi ko ga ko fe dara yin ko hi mo le be de temi awun di je o le film po nke mi o ku po le mi enya o a make mi ku o le o gbo va mi enya o ta le be mi da fo yin na po make mi ku fi o le ha de pele na to e no po agbe me ami agbono no me de iji o la ato mo de nu ati na ebe o imeji si gboku be ni de ha ki o efelia na pogbo be ivi won so soro mo ko le eyi jagba na va school me na va biase na be ss no ko fi okoyi me ka da sile hun dara yin si gboku ele be na ho teacher re ka de o number na yue alo no yin keke gba to ko de teacher si na ti ne be ifi eyin ti be ni no ifi monitor na yin ni pora bere mo ko le lan ele nu sura no na inse la ti fudu ayi ne fi nye jijire eta phone eva ele nu nyo le nu gble ta pade yin la te yo teacher eye nya si masiki no lo alo to iji jibe ya nya bele kele kemi eno le ji ga keni mi ve ko go ve dari fi mi imi lo jobe no ve ko kekere ko no gbugbo va be mi aji o le school de la ama va de mi ame yo le social media na mi le mia fan page aji po na po no no metata do school view ado ajopo po first gan that do ajakpagba akobo ni obe yo le pojo like they overcome no abe fans overcome no abe guy na de ohia ba meseme na wo I don't know Reverend Mavagbo abe so low religious because obe nemi ye soloma mi plomia vioyi oyi na Sunday school ofia na no be ma o sel ple do ple to ape mi na pe medela ha the solo ha
omele edoda si o ka wonye de le devio ke le Sunday school pe nu fafia o menye de lo alo leke nu ka solo ha Maintenant, Blé, défaut, n'y a pas de bobo, mais solimeo, Blé solime, habobo, gedeola, on fait sous allo, y vous gaba attention. Mais non, de Dieu fait agladjia ou gedeou, ok bobo menyao, deliverance nyao, yako gajo nyao, mia tubedo ho, mia woya, eva ebode mia pe soleo, me wu. Eleke chacha ha wule konovai okay allo aleke hemia vio le mauvon me he echome anyona de viore mietra church gede tramo ne le no sele radio jiteti krala mase le church wome akpobe church de ka pe nu fafia va radio allo television ji wule nu fafia adodu ya ke atro de vio pa gbela Massi le mia pe moji akene gere mia po sole o mechela gbogbo kokwe dogole me pa pela se chuchu ha jijinu gaga ojojo menye so da ke medi magbele nya tepe be ne no vinyo le sere no si be Ghana to come aton adeso ayingo ntifafa anu anyi echome anomia bi si ne nyebe 103.1 chobi blala kofianu eleke o lebe de viono no kake le nyenya ya undodo mere medon kujibe gleti de kanye ya vai mi ape duklola President John Mahama eva demegbe na Ghana Education Service allo Ministry of Education ble categorically no television ji ble na obeno sebe nenye bezi toto ya otogbe le suku ade mela esekple dodo ikele sukoji ila ya demegbe na obe no sase ya yama ya tadoko mi aga glebe ekeme ya nto ha plepe dola okponu jojo ya re no trano cover Ministry of Education okay alebe mi ave Minister for Education de nenye ameve victory ke ali afoanyi okay be ekeme nu ya jole obra tre alo suku ya ple suku ya me nu ya jola de vi maola eto heike jede wane jilade keme pomo ayo sukuome alo ayo amegande kele ministry akafia headmistress benenye be menya wole vinye anu ya jola elebe mi afa minister ple Ghana Education Service Director General ple Inspectorate Division yo le mi afa school omedi no kwere mi afa assistant headmistress mama ga ikele mi agbo hawo wosuku ple tepe bubure no kwere hu bena esekle dodo ya de ne nuanyi ne wodo no nya le okwa America matu seo America dadare kama yo minister de kebe o vinye o mi pojinam esekle dodo ma elebe wano mefa mesele nya jojola mebe ekemenya jore o report na povito tamelebe nya Ghana Education Service pese me de mobe na nyebe ko enya kona povito gero basi mekwa wa ba khonya elebe no de mobe povito na pese ple dodoa na klo wona denye be yo over the side be efi odoa elebe na ide Ministry of Education or GS level ka kenenye be o gero pasi mekore inamo elebe no namo be sekle dodo ne odole mi afa school mekaneji be neneko lebe ni no 618 ga deminute we enyi Top Radio 103.1 FM tono lava vao afekpelegbe ni le live across the world afisi afike ne la elemian kosem le social media oji elemian kosem le radio apa avalaji elemian kosem yato mi ape messages so play to one of our mi le live le Top FM online on YouTube mi le Top Media on Facebook mi le Top Radio 103.1 FM le TikTok mi le Authentic Mama Fan page on Facebook mi le Sienna YouTube page on YouTube l'America mi le Sienna Facebook page like America mi le all over akpena mi be mi le mi akpom www.topfmonline mi la foma ha amese mi le mi ankosem ameyo le mi akpom akpena mi ke babia ona no vava ma didi crowd la yo le mi ankosem todo lao ma pomona mi ha mi de mi asusu glo leki mi susu ka mi awe pepe de yeyi makala do ma ba yo na jima ditiota pepe de leki mi awe mi apete mi awe me basa
Beglenye keva le mia vio meno le school, the vio me do university hadolo, agbeglen olo meno, no kamia ha mi susu, be miawo, abed to call ene adeda. Reverend leg blobe e se nak blo the vio le school, me don kuji le mia fe school yo mi denye menye o student of pesco. Pesco a sekle de dole, ne chimegbe, all your time de ha kradon, ne do this time. If you have been a chimagbe, no lewa, Magbosku home bolo, no for akagbe now. Nanmulo. And of my, I make sure be and no ma, I will pepe na vagade, a miome, a low school vivu bome. I will be, I may see me before the time go, Nele Duji. Kakefifia, a be, bojo vava, a set ma petele school, me don't kujibe, a dupola ho yo vaya. Over time, go back the PTA, let all die, you have a blenu, Alebebe, allo mama, headmistress. Like a meow me a prayer, and yes, women, like old to me, a suit. Yateko, Nebe, Zidu, get you over here. Whether them Yajile, this yoga game. Okay. Okoya de coffee, young, Alaka, Unya, long echo, your bay, right, human right, let you. A time. Mado no GV enye du obeteto yes menye wo de kato onyo okay ta lenye du medale fe kole wise nenye do povzinye le te pede yo po agbeki no le menyo la ke to ni ase apele ko fe na ma ti na mbere oh mama ipovzi yo le fi agbeki no le de menye apo ta lenye pele mi zo yin e me pele ko fe na ka ke chiche mele sigbepo no jola kemi ele bejela ni poti kude nwo be cheta ne po igala ta po izi efo je no vazu fi afito ezuna nya be afi wonto ha afi mi ha na pe school o me this yo ela ngola ko do teacher obe ya ko teacher we ni himi doing kemi if you know fabe o no ka po di wo aka di blan to je gbele be ni ke to na okay to na di jiwe akpla o de monue toji ke wa olijibe wa to be to no va ti de wa zun do wonu na mi ga ke ma de kuku be leke jidudu alo president to yin po ebe yin adele jojo ni pere mi anu si ala hun be ni mi tin ahi efi emi America to yo okay po ge yi kisnu avano ni agboda okay pele kisnu no apeme tanu o pere mi awun be ni ase mi tin pere jilaula ela deje go mi agbale menu dede ko o le wa no okay di over school vale nu polo okay amo be menyo egbe ya obe di no ya gbe obe o menyo kemi dokala tutu di o gbo ogbe ti e toki egbo tani ade kuku be si dudu ingede mekore ni ko si pele dodo re ni ko pele ehun kiri ni ase de o dohun semi kore ni ase nya wele aigbara meleti ego mi nya medele megbe na ni o la ga ko mi ya la ba ko mi ile school okay no vitoro la black mi lese ata ami ya wa onyo kata onya me yo le de vi ogbopo onu fi ala onyo ho bayi ye o kalefia o le nu yo le jojo le school me pon ya fonu to mi le choiva yi ni afa a president the State of the Nation's address on na efonu eyi ofonu particular cho basic education be to ba pede sita ebe ye fifi la ya ele nse na nyape minister education minister be wa po basic education be wa hede bi onye cho gomejefa ela be yon to me pe bo ba le po jesi be he ma ko nyu cho ngogba de vima ya wenye result yo mi ba le popo le chichi yo me ta eko efonucho efmaun egba o ma fonucho state of address un ha de lo mi ti mi come ya first so that is ka kele ko fonu mi ato mi sede efia be o le pojesi ya be duplo la ha pojesi be nugbegbele yo le jojo a eto hege gomejeje pe hege gbon ta de be ko susu adon send a school jipolao be what one head of you to gomejeje like a reverend blebe here be a secular do you le school they said the second school they said that wa don sell education minister don so be ne adevia de daleseji school they said they can a year at this other college na you Pesco na you no ka Accra girls na you a say Kenya le school asikwa then one other tramoa na ese na kpla
abeleke negle America ma va yo minister de ava yo MP de oh vinye ye de kuku ya e wonu ya chemical ke oh pleton efia be example de kema gba ino gbe de vi o wa no podan yes reverend da me fa afema bomo now metive magble jide photo ebe hafi esekple dodo yo ne wodode mi yo amerobe stakeholders okay le mi ave suku ome elebe Minister for Education now the calculate Ghana Education Service. Okay. Eye wa tia ameyo nye stakeholders una mi ave school board. Okay. Like me your name SMC. Kule toma opeteri. Elebe wa no ta pepe ma ofe se kule dodo ma ofe. Okay. Mi ave teacher union wa pe o. Okay. Kemena ebe o wo sia de PTO. PTO. Fifi PTA va me kanye PA. Okay. Kamie bia mo be PTA ni vata o da sereji. Okay. Ne PTA pe executive o. Yes. Yo cho leme. Mi gale na ni obe VLC. Fifi ganye no ye yele mi abo school over. Okay. Yo nye guidance and counseling. Okay. Tofe eta to le mi abo school me. Every here. Mi tia de video fifi a curriculum le mode be le school board o me ne de vi yo nye school prefect o ri. Okay. Yo chewa no say ya o me. Okay. Alebele o school Say ya de ya o me. Ke mano le nu jojo ya pola onya mo yo ji wa tore aponana o no viwe. Now nenye be esekle dodo ya o me publish alo hide go baja he ameunya abele Ghana Constitution le ya monya ola esieji dada anoji yi ga kenye be oblasi ekple stakeholder yo nye yo esuku vianto pe senior prefect o leme efia o leme oblasi ere da me fa me po ebe hafi wato awodola atonu ya gbo kama nenye be ona wojila onya hafi na bado suku omela oko esekule dodo oko na wa be agbale vie ne chance bomi o wona very good no kami yo na chakra ya wana mi enu ma opete school afe anthem pleto esekule dodo opete wa akpede ofe prospectus or whatever akona esigbo le bene no mega le jififi o ya tani mo tun we sigbe ejila ho copy ko ya peme he vi dasi ejide ne yo ejiplola alo duplola de bere pere unye de nyakwa agbalema ko na be ne fade ya okona wenye ekasia ekplovio I see. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back kore. Ekekevo Drekpo Top Radio Vakode Nyatafe Yafen Kosemnele Dunenyo Bobobo Shople Authentic Mama Emefa Mana na nyebe ameyo kefede wonata afinele mi ankosa onye thanks to you Computer Clinic. Thanks to you Computer Clinic, the best clinic so far. Le Ghana de koyame okona machine so ko dado ela benene ya do man hinebe etile venye doctor na be sigba okay ekebo brian wako machine so akpo system enri kitututu ya computer na afia etae alonu ya afia novi todola. Thanks to you Computer Clinic, the best clinic so far. Medekuku o treat na infertility, prostate, diabetes, stroke, gonorrhea, asthma, typhoid, stomach ulcer, syphilis, white, allow insomnia, sickle cell, severe headache, hepatitis B and C. Dolele pour me vide si adeke me yo bagbadoyo, domedoyo asthma yo, nunca diabetes yo, unchupe dolele yo, bojo unchupe nyono. Manana nyebe mekafu. Thanks to you Computer Clinic. Obon koma amade we konkoma now because obe no yike gwa akpeko bada eyata ocho nkona tepabe. Thanks to you Computer Clinic. Novi nakpo le kweno le suhum moji kweno le suhum o le moji samanke se moji tepale alo clinic ele yo mekasusu be didi akpa o ne tepe nwele nakpo doyo nwa me mata tepabe didi yo doctor be yo 0545 252 880 0545 252 880 alo 020 5961 109 020 596 1109. Thanks to you Computer Clinic. No be todo lao eya glomele.
company ade ele dedicated and vigilant security officers adodi eyata nenela pememele to ade ke wa mon popo nyone tibi our security do a ekema na va top radio top tv le miagbola fi na yo alo na yo number ya 0244 889 654 0244 889 654 alo 0244 087 110 nenele afememele dodeke po awo security ola madodi be wa yin security men and women o novi your number na kpodo quickly 0244 807 110 novi tudola o ke mana na yin ebe Agbenyiga Herbal Center Agbenyiga Herbal Center yo ha wo ke fere wonata o mana na nyebe dolele de se refe nu fe anye togbe dahomegbo la Agbenyiga Herbal Center especially gbogbo medo de se ade edo ekenenele enwe to ne pe gbogbo medo ya o medekuku fudu adota Agbenyiga Herbal Center togbo o le coastal nungwa coastal megbona ma yo pe no ba now ma titi crowd ke nyano ji ya pe ma no ba yo a me nya ma apa ma no ba yo na mia mana na nyebe ame yo pe nko sem na le fifia le studio lo mi apa me pepe to he ona egbepe enya mejojo a yenye Reverend Jonathan Bette, former PRO na Ghana Education Service, and also Mamaga Toleyefue Adelia Amekenye Paramount Queen Mada Tohena Ve traditional area. Yakanye Assistant Headmistress Nadensha MA Basic School. Yafe Yopen Cost Samuel Yela Nupocho Beglenye Ekeba Homia Senior High School me ya utimi le no pocho fian ya no vitoro la ya debe na gedeme o hana de so sublo ne na bia ba bia pedeko alo na kwa de pede unu ke o hana le jesi there is the cost ayom 50 line 0303 944 864 0303 944 864 alo ayom le 020 242 0030 020 242 0030 alo atonwa kayon ha line hojo hoho 020 376 9562 020 376 9562 amegbanto le kaji no hoho 0303 944 864 or 020 242 0030 amegbanto away so apemeto no dolo si zamefa papa how look at me now nikava to me the dog number much here is mama be we solo mauni ya me le simi amen yo enya ema ko male ya cho na yo to shashi mada ku yina mi pede nyakale yo e kwanto de mecho efubu na jilao okay jilao na be na dio zumeme nche meleme dare me jinya go to school abe ti la kwasi fo mana yi na ke ba ko mo ko ne be ti cha mele ni ro ta to ko ko ti la de yo le se na be le jo ne ta ma wo kwa we na mi okay ta ko mele tan amebu ne ba akpena afoko man emegbesi a enyobe we popule koso do ebi asugbo wu mi anto hello apemeto hold on breaker Medina to ka politica yele toji na mpede yo sister I put time I can no school there if you know I never let you make better school imagine I like school coaching on half na do this is human rights you cannot I never teach a crap for school here and alone what we find you can come you can start because school here never teach young bagwe ka teacher meti efuga to high level you can have them all punishment they can mali you can think as them all that they don't care for they are doing and especially Accra you only know say no the school let you go for up about 9 o'clock as of vigila let the people lodging for another square the diapogo alojila pogo le you got all them the glow jina be
like education, but also they can come as a megalena. Better spend a total kata and never mama family. You never to teacher on ya. I'll headmistress on ya. They should put things in order. Many are supporting care like we are ready to support. No way no anyo. Akpe. Hello, Apameto. The authority mama. Efonya wezo. Nko kwa fina yo telephone. Joffrey. For Joffrey, be me change na gan Eba do o pleto kaka de te wo fa. Akpe nya wezo. Ai beta wa. Me yiji akpe. Gana performance well. Ele kwanye le mo atia. Akpe. Okay. Yeah, mama, okay. My doctor and we were to put a camera if you are in our school here, or when you protect them, what is always well taking them, look them upon my camera, the Jerica and of woman. I got a for you, walk up to taking. Many captain to share more, let's take your war. Whoever got those when you go or share more. I got to come out of for 30 former. Who bought one up with my snowball. We can do a double show with us to football. Often we look at players who footy. Who bought them on our floor. Who more a crow. We never not got that you really. Who damn it for the drama. Who not at on your own. Never been no, never acquire Malaysia. I get up here, nobody is getting out so far. Maybe that's so far. That's my doma, on now. And the one that I'm not someone with a Jimo for a Jimo or nobody that with the first. No, back or to talk or you to put you at the back with ball. Okay. The Jimo had a okay. You know, what you want for that, you put too much. Okay. I said, I feel my book when I get me. Hello, Upper Metal. Hello, authentic mama. Mommy, where's your sister? No, David Messi, le yocho mamu bi. Ye le toji now David Messi. No, enu ko ngure. Mama ha to mu so the job the tama the John show. Tare do awe be na de jiru na bi anyi ti te fe na kwa dare na o. They give blue back no mawa. They want jail wo vie. Wọ́n tó jail the for no mu to so aso mu that no for ma. Ni o ha ni ewe na kika you are you gonna akoma ide kwa. Wa to. Okay. Toke na no ai no toke na no ai no. No, the na no ai na wa do mo vie. Okay. Okay. Akpe mucho me duplanto crack ble mucho be anyu no yisi be kosra de ka kosra be alo leti de ka kwa no igwa asro no akpe na dada emegbe. Hello Apemeto. Odo Efo nko kwa fina yo chefo. bebe to tu adenta sakora. Bebe to me le toji. Sister to the bebe to antore atike de antore susu be agbe ko ana bebe. Ela could be any of your school. Young Eton Koto, Eton Koto, the other school. Kakana, Eton Koto, for Esoka. And the Vorosa. Whatever and not the game of Eton Koto, the other for you. I can't put it about the you better. I don't know if I said Magaso. That's Sora. A teacher, what teacher also grew. I'm doing that. Never go. Didn't bye bye. Hello, Apemeto. Hello. Hello. Can I go Baba Radio now? I'm gonna get it. Baba Radio. Hello. Yomle 0303944864. Allo 02024200030. Allo 02037695662. Hello, Apemeto. Mauta, Lord Daddy. Maxwell, Airport, near Leto GF for Maxwell.
Okay, let's take mama. I mean, those sort of like your drama. Extra, so I have to over you know. Then the girl trap from the family, the greater, has over the extra. So, I'm the what check. I see and what to. And then no, I am a sample. No, I am here with the ground and I am a bear. The judge, other capital. People are made by the support of you are the driver from group, while I know more joyful. But they are a folk. No one let that you are from there. I feel one better support there. At the fair, I'm after dinner, you are a woman. Character. No, don't do that to them to the SSO. yeah. Question the I put on the daddy's boy, mommy's boy. When I want to cut the Java to you should tell us somewhere. I'm going to come at you. I should no, but come on, no. I see. That's what I said. The trap. Human rights. Move your cooking, government, and express the human rights. The way I the human rights, me are to tower, no the human rights. One of your friends. Okay, but a quack bay, I'm a bulakaji, akbanafo. Hello, upper metal. Hello, upper metal. Madam Efonye, Cody. I'm not going to go. Near letter J focusing. Oh, not a pay. When that's all I come to power. Oh, I got that to the door. I have a time to buy ya. So the two the dollar, no problem. Allow maximum, Canada performance, all the dollar from the channel. Rather than you put it, I can't do the good stuff to that to Puma, but I have to know the Daniel. All the Diana say to Puma. I have to put a family. I have to put a woman. Put a hand. That's the one that up to the data. And the best, and I'm not going to tell you what to do. I'm not going to make up the data. Never met the one and the data. I see one about that. What do you think? I'm a phone. I have to the data. Down that on the phone. And do which I might thank below. I'll be quite up. I'll be doing more of the matter. But I heard it well. I'm going to tell you that they won't move after the political. Not done, but I told you China. I don't know. Okay. Babulekaji, yes, now. Akpekaka. Hello, upper metal, Makomeo. Later. No fit to allow me to me like more. The loud or that silemiasi, solio, religious body so for a doda silemiasi, do cotton ton, a doda silemiasi, a do plolan tonto, doda silosi, play de vion tonto, afina zoama, a winter hana, pede do kun, ke a gilawa, never like what you say, allo, and no catan let the fiabe, gaga, a trapper me. Maunya yakble, there is nothing Bible not block or anya lakbao. A bed head a v. The monue toke di wato no ba chiama daleju. Yet the nehia menu chop from mecho gomete jaqua. No chiaqua ada, lomesi by glomila. Adaleji, Eyatagudo, Jelao, Niawe, Toines, Sento, Abeleke Niato, mi left cello. Hello, Apameto. My Baba Radio, Fiang Apameto. Madacuma Talo, Cody. Yele toji for Ken. Carova, look at it. What I'm government will look up for the new school. Two-time market and the view better. Konya Canada school, yeah. Everybody in that school, what is the model of all back to the school? I think this time I'm not going to remember. Anyalo, the villa for my teacher is also tired. The villa for my father. And now the people are all out of they walk by the school. That is kind of and
ne de via de ga to vide le score me kele enu dash na de vio ko for eso champion ene ko block de vio me also Randy mauni be mi ana efo hello apemeto last caller hello apemeto de majira de vio ya no que course akpe de ala ba ko to le ko me ta don ga si ati ke bo de majira ka ko be ruwa ka to wa je ko be re okay body povito de chachale jojo me le tramo ko to yo lekwa wala me mapuku lekwa mi kan ejibe no atro hello Wala ma fa efo nya enye ga ko ma efo ko ma church to pe nya re ni the church open our and on the double the program will be the other do and the okay only the church okay last caller hello akometo mama that part mame time for to le ko je le mo to gbe na apere le toji now le daddy I don't know mama ikele studio toji apena mi now le do Tava and July Miller Yapo to know for teacher okay oh to open $1 tell Tava menya memno for those no the zero kwa no send you I customer level not for the zero. Teacher don't look for the zero the Damacola no July called the zero last time to have one the calazi every square a car no for teacher for the zero na when you teacher do to open one all about knowledge lao to bono bona teacher oche o to open one do the view one no teacher oche no oche tole me asena all do mele kukuyo akpena mi apete emegbe okay no fit to la o be vivi me for na lagon wa fi ko edangbe o mi mama kle togbe ya o le mi adome ye si ai maka cover Alabama program pa pa bobodo jita metota flache maka o menye be amegede o enya gbawo enya o le mi asi mi agblo kake ye yita egba maka dare fi part 2 o kam aloma isigba ta mama kle mi ato mi senya o reverend mi ato mi senya na kwe beji la okra po le feda po me kanya leke e wa wo ka ke o deji sin de cover do yi le wo be nu yo le jojo ta ne de vie to mi be aleke na gble na es jidudu ana unsen school the school they said na za fe se ke le school akplo a ne olamade kenye eviade he won gbegbele basade ho hiamo aketo ko lebe ni keto because mekpebe president e dasileji lament mchode ba no gbogbo teacher they did for teacher okonya ko police station ebe later ko ebe jilad over the kuku na police ko obo dasile obe wa wonya la peme aloko compensation video and thought he was lamenting that na kwebe mekpojijo ebe ye lady a protest teacher so play the view kata ya tane de view va le 10 alors to throw the teacher so wa basa manyu ya da magbene teacher so na ma ha de view ha ya ta ewe nyawe le fuma leke na ko wunu document ma wunu ple adownload ya be ya pesekle dodo ya ola enu atwa do ba ko mi do PTA meeting okay jilado la PTA meeting la o me vana o edo wa cho view yo de le sukuo beneva ido nya glaje view kelo wa ko ya ka PTA meeting tanenye be no gbo ha makpede no gbo ha ma va gbo emetunu na jilao be de enya yo gbo chon lo kwefo tale ke won lebe esene wodo alo jilao no do adan na sukuo headmaster play headmistress ole ke wa kokpolo de bio no me PT meeting o de leke susuka atwan de gbo yata ma buwe no be elebe PT meeting ne no regularly mi avo school me na esiebe zievewa wele pere kame alo le tem de kamela le zievie petela le be jila wo jilala PT alo suko ne na agbanlen no kona view ne cover apeme na we kema wa don keke menye be nkeke femegbe ko be PTA meeting la ele ike jilao wa yasi wa idome alo azomo ike ma to anvao ele me no pogbo be o na nkeke vide afi PTA meeting a je gome kama
jila opetela wajagba lo akpa game ajagba atwanfa sekle dodo mala ukata watan ble awode eji. Mama leko le han gba ko unu na mi. Ye tani enye ozube efina o minye. Nya fe solme mi abete mi su Kristo to ije. Ne mi ye se mi ble nya vi o dara yin. Me ade kuku be jila anu me ka be no gbogbo. Me ko angori je o ble da fe me. E di ja no fefe wa no abubu o de asura gbe bubu o. Maka ijibe nya fe school o me. Enu sura po nye. Menye koda fe onyo, menye nugbele fe onyo, menye football fe, menye dance de fe, menye basa ma basa yo. Koda fe onyo. Ka nya kunna nya jo, nya teacher o se nya wo nya to sinu. Akemi vele wore ni mi jo ya fe mero. O fe dogo mi le moji le pe fu mi. Na tage do yide. Ni mi ka ponu odo o se de mi le fofo na nya pa gbe. Ta teacher wa wo to akejila o le nu ku ki obi teme ni anto mi yo jila o ji mi duro agbado mi na mi ponu na mi ajiwe ni mi si na be nkita ni do that school be choki egbode do fa ne no mi atepe o ma wa sudu meji enu tepe ma wola o apena ni no vi todo la onya se to menya baka onyo mi ato mi se mi elese jila o do da si gan le mi asi solo religious bodies yo solo vovo yo mi dia o do da si mi kano ma onya gbobe mi ya brochi de deco mi joga de deco miracles pleto nukunu ple jesio de deco ni nonkudo de vio haji afia nu de vio ple jila o le solo me la be mi le eva le jebe solo fifia ha va le more time hole jila o se la be gasega mo is church. O maka wana de gasega mo church chinye le chocho le gbogbo ami nglo be de vio dan e wona cho le miracle di le soleme e vio le gbome le chacha pleto le nyu tunyawo le nyonu nyawo le wi pleto yo no ake wona le soleme le miracle di ale ke miracle ha va gbo na miracle ha va krapo a e vio kena ka gbe le miracle ma e ya ta solo ha do da si le mi asi bede ma openya akakana de vio kwa mechichosia na mi atasi miracle lo nukunu yo mekokotin solio mi hena de vio le Sunday school so enu ma mi afa nkuna no nwe be hege yo fete ajegome na ma ofe vovon le de vio ma ejila over yijila fe ma emi teacher over wunu ema enu katanyo alo mama me sigba eyata enyaseto mi ato menya bakao teacher o Ghana Education Service into government into dumevio into miantonto jilao kule sofo pete solo dole miakatansi bede de vio pe gbegblenya ke le senior high school so le Ghana in recent time nenu nacho la be menye sigbewa echoma manyona mi ono hadreji be mi adeyin gba lolola enu onye nwafwasia mi atogbe oto ofe agbegbere ta wenami edonye liwo haji bemi awo mi atosinu no bebie ganyaji dodo klameno kwito didi blomi azani ebe mi adeyin gbalo alegbegbe Denyingba ogbenyo Denyingba ogbegle Alensi oleku sigbeke wa noche Mi apekito engoletai Dr. Ephraim Amu, the late Dr. Ephraim Amu from my hometown Peki eya engolo ahaya Mia denyingba lolo onye eya ta donye kloji be mia o mia tosunu be devio wanyo Nemye kavalewa wa hodemian pepe amole motiklimi afeto Mike ebe akpe yelemia pom chede kwashi Mr. Chede Kwashi Emmanuel elemia pom cho UK mas ele moji Jeffrey Jate for Jeffrey Gate Janja ele moji klimi Sarah sister Sarah Ado le moji afeto Daniel Abua Basa ele moji sister Elizabeth Dodonu elemia pom Mouse Brainy elemia pom for Amos Adamson elemia pom afeto Samuel Matre
Mayo allo macho afeto Samo macho elemia pom afe no Constant Owusu Sestry afeto Constant Owusu Sestry elemia pom Pewu Victor Kwame elemia pom afetos okay the last say Nkrumah elemia pom afeto Mike Agblevo elemia pom afeto Emmanuel Ameganchi elemia pom yefe in producer invisible producer. I salute you for Yuma Ameganchi yefe producer tohe afe no Millicent Bete elemia pom Susu Agbenu play sister Millicent Bete Olemia Pom, thank you so much. Apeto Eric Kofi Dajawa Elemia Pom. Ebe, good evening, authentic mama. God bless you for the good work you are doing for Mother Ghana. Listening to you live from Kaneshi. Greetings to all my families, especially my mom, Sister Doris Ameho. Apeto Wisdom Kaglo Elemotio Katan Be Yulemia Pom Akpena Enukbola Katan Apeto Ameyo Katan Meyo ha Akpena Milo Osubo Matayo Katan Zrekamano yo Akpena mi. Reverend play mama. I may you open come yes, manam mon popo mi ado hanel on the ve akowunu. Yes, Reverend Jonathan Bete. I'm making your former PRO na Ghana Education Service. Eya pen command ese. Nyato mi kwaleko dutona nyao. Ghana Education Service. Fifia et dosole miao. No me la mo mi come ya former workers so mi akowodo. Nya do committee o ne one no going run all the secondary school. I know the view pom. I know no chocho na mi. Eyata me na do no na mo wakpo do awo. Ela be a lot of things. Here be wa wole education pakpaji mi mado ne dona kaka ne amekoko yo unso kalon ko wodole Ghana Education Service po a on ha wakpo wano nikata wa afofu kwa edona yingonami Ghana Education Service to mi atowe ma akpena mi be mi letwaji mamaga to le yefwe Adelia amekenye Queen Madana Ve traditional area ekanye assistant headmistress na denchira MA Basic School eyata olemia to megbe mama play togbe we ana se togbe pedo akpena mi yawe we onyo yenya kpo ye konume amoko jijo thank you ta part 2 come. Thank you. Mama akavakoko ela be mi le Ghana ma do ncho echokonye first kwa mi do Ghana ma ade o jeje mame abe fia yonu mi afonto nyonu ple Ghana fe dekonu amonu to fe nyenye nti that we ka gbova gbe ma titio e we so don golo. Thank you. Reverend Yeah. Agbova for part 2 dem ya no chi yi na me ngolo be bi da mi no yo ele togbe zulu no me to the lao makomon popone mama do hana igbenye gbanto le mi adume mama do hana lo to etonam yo lo nkosem yo ni hagbanto eyina ni afeto lolo Daniel afeto gbo jire Kofi ele todo vevere evele ayina ni edume to pete konu to pete ki elegen ile ni afenu ko se sise bele ni enyanu si afi obete ilegen bebi aha na we esuseto eyina etodo la ki obete webe na fe programo eyizi nyere akpena mi 3.1 F. Okay, Reverend. yes Edo ha go. yo ye ha ma yichi abia ehana estronye lonoto charity oye bete Okay. ele ayikumara fifi ele nye gbese Mekpebelese. edinyo pete ne bia hanao Okay. osofo Israel bete Michael bete Okay. Linda bete Divine bete play Temple of Glory Ministry to bete bete fome play change fome kata cho aveme gbohome ne bia hanao pete nye ha do walawe ne bia hanami abete lo Nye ha do wala o kata obe yo bia hanami kata 658 top 103.1 FM authentic mama play to nyo bobobo show. The first segment nye discussion segment ayama esse nya yiji manami enu yiwe jole Ghana to come peta kaka pede ekema ame yo kefede wonata gede me madon kujina be meno blobe enetibe gbogbo medolele de siade kele fude na o
Bogbome dolele de siade ekele fodinawa ekema agbenye ga herbal center olebe na do bogbome do de siade nene kpobe doya wo kaka do pe ma gbolo na be togbe da home cho agbenye ga herbal center ele coastal nungwa coastal evado pele active pe keye ye ado epele hun center ke ado be apede hun ti o evi majimaji gbojogbojo le nchu pele nyonu me fibroid ya agbagbado ya hepatitis B pele to ya nuka etave atradia aloko ko le fude na o nuka nye ku hia no si anu pomavi na bi azomo ewo kaka awo ele dodi ewo kaka awa alo abrochi na bi ayi o mele visa na wa togbe wo gbogbome nu ma o kata nchu pele nyonu pe dodo le gbogbome ple to gbogbo vo pe don na ma kata togbe da home cho agbenye ga herbal center o le nungwa coastal yo togbe da home no banye 050 1 medekuku 050 91 82 6800 medekuku no badrai ahia 050 91 82 6800 ma repeat togbe dahome cho agbenyiga herbal center lenungwa coastal medekuku UFS July ele egbe kaka bakede ko sakata togbe bobra le miajoa emia otava be yakpede miaunti gbogbome unti la be dode siade mi no tabia etrogbo ebe yo ile 050 91 82 6800 ene yuekwa ele nungwa coastal ne ko bucho afisi avi na dide nungwa coastal ko to ne na yue la fama ko efia afi na pele le fama tututu no victor lao okpede wona unti agbenye ga herbal center be waje fia to je gato akpe maditi wa se an to fe nu polemo je fifilai akpe na mi ke meleji yi pele bobobo nungoya ape mava yi wona jinami mi ato mi du wo pele haya be KKP bobobo
the building wa post adi da fuma akobetazi ola mandazi
Okay, to the loud 7:12 p.m. Top 103.1 FM. Authentic Mama Dunay Bobo Show in a live across the world. Top FM online on YouTube. You have to follow me, like me. Sienna YouTube page. Manana yebe. They had the talk be and agbenye gaya center ton agadame. Eyata miele edgy sector be penkoda edoyo na se open koda na se enu yo antona block kakabakaba na ko phone na yue yata ye ya de mi apon kle togbe dahome cho agbenye ga here about center taxi station we akotas the cho afima ko aglobe ya di de bottle e ya make the community tondefe kukukwa edo afima je togbe dahome yoyo gome krago ha hafi na ponpele 0591 826 800 togbe dahome cho agbenyega herbal center eke na kpo efe location nye lungwa coastal nemedo afuma arkotazi la afima coastal afuma aglobe ya di de bottle afiado be bottle lungwa na yo togbe dahome 0591 826 800 0591 826 800 Eyanye togbe dahome chagbenye ga herbal center akpeke ya ntola afie memya iji togbe wezo yo leke madogbe Ghana be to copete be abete be gbemile se fifi ya togbe dahome mi se nko fifi ya jijivire chamezomo
nous me coucou petit pour une maison mon voix mais trop bova son yébu trop homicien c'est boubou so penser sur roto et me va bien ma badra de me vider avec les courants mais on la gain d'odien les nouveaux costo mais me bado fou quoi on est cortège les fous et benabotres mais me bado fou quoi les yom les viola pleva et ya me courir que besova ma pedenti. Okay, togbe da home cho agbenye ga heba center fe nko ma ne se ebe trogbo va Ghana dia me eje wo vie trogbo ple nse yo be ya ba da dole gbogbo pe on tla me sia ame se me ke le gbogbo me dole ntla me dole a togbe da home trogbo be ni apede won ti o kemi ajego me e ya to me apobe egba lu ka won ti o mi le no fogbeche mi afon to evimajimaji fertility nchu pe ne no papaji togbe ebe mi aponcho nkan mi egbe ami aponposo evi maji be akpaji le usugome le nyungome mi ya no sebe amedole ya ode nasro nchu oni jake bwa ode yunu yenu wa ke ode ya yenu wale hotomuno ewo ya mandre 7 years jake bwa efumule ba amedole ya wona pia mewukwa wa efamva wa mu jebela ideneo ne mi bende mi ano ma we cha mi pomile dupu are mi bele dupu an ke vire po akana jinde kaji nuto alo peke me mi de mi ami de so e fudo lava le pe wa me ka ke voa amero ko amule ineneo e didina la o si gbe pe ama andre pe ama ton pe ama ne ka ke voa e fu amule ba ko gbedo mi gelo ye to gbe da go meji lu kanti mi agelo ti ye no ya gelo ti ye le nke gbo bele na nke gbo bele so ye yon appelle tu as le du so penene de ka ke voa e fu amule ba wa nyava ne ye to gbe da go ma ko mi so nti ne wona de le ma te pedo mi anti okay the matimaji nchukwu nyonu papaji ya maglole ne kuki adele nti onene nchukwu nyonu ye desno fe gbogbo alo epedu metan le fudo nyonu ha metan le fufun wa no siame ke kude no manwa ebe ye trogbo nami ati obeke egbe obletole ne nevakwa ya pede nti obe o aton ajivi ano deti ebe jojo ano afeme alumene ne bra ya nene doa kafla nchuro le fifije ya wabe odona problem odo low count low spend count sigbebe wabe alevimu le si ameno enyenwa yunu ale nwere ele duasia nwere problem ke mu le nti o ka ke bua ekunacho ntu agbo ye efuamte vanao ka ke bua nyondo chale ya edolele yumbe dolele do na wanti sigbebe fibroid alo quite alo infection down na wanti sigbebe no ntu achana ole ya efuam vanao ka ke bua le ntu agbo problem ke mu lo yunu agbo chan problem ke mu lo ye ole duga ke voa famule baware ejebe ola kun me so nti bena de nuke gbobele so ne gbogbo me ya ye to gbe dahome le fie e ma pedo mi le apamaji ye amola po e village e mawa ndo amerike le hiri amebe amela ko no po gbere o amesia me amawa e kom de karikane bi de ya so pom yabe agbeta donc eta problem vitiji to ya medutune nembe amiatele abloti o tepe de sia de kebele e problem wale ji ya ne bado kamenam le ye pe kapono baji 059 18 26 800 na mebe pokanamle enoba waji kwa ela biom ne kuku de sia de kebele ji so apamajia ela biom e ba se gomecha kayo noba make yebe noba 059 18 26 800 maybe no by 059 18 26 800 na maybe pokarambo ala kedonji okay number man say togbe da home togbe nyiga herbal center efe number eyanye 059 182 6800 059 182 6800 togbe dahome togbe nyega herbal center epe location nye Nungwa Coastal nene do afuma na di na ko tazi la fuma Coastal tututuko na globe na bottle
add the bottle ayo togbe le number maji yanji togbe ke abeleke glebe nchu adoa ogbojo le nchu sexual weaknesses impotency ometon be you ado fukafa obosumowo echia ha gbe no ado ha wole weak almost na vivi de ke ado ha white letter le fudena o de poa letter infection vanabe no do ha obo vigigulwa ehe evimele evava ebe ewona no makata me wona ne be no kata si bebe kafla ne nchupo wa o la be me o mudivia de kapo wa de vagbole o la po village le yoni ago mecha ne mudivi po wa de sro ne va ne me bienya ne me bie question no be nchira nkore ne wona telephone ne me glo ne me bezo di po e la po village je dirais et donner des peuples qui la anti infection ya nke be yo e be le don pour la mer mutua e be amevulu mu le be siameo ne e donu na bo e ti agbatro na e ti gbalo bato na le yemu antia ne gerodien de belewo. Okay, Top Radio 103.1 tunayo baba show top be dahome top be nyiga herbal center fe ko semele e chumingwa coastal Tazi station akonako ebula fama coastal Tazi station akonako bube Tazi be na bottle tapa konye bottle lo ene nya do odi de bottle kona UL 0591 826 800 0591 826 800 ene togbe dahome fe number nji togbe amado ha olia o le do pem kakea egadeke alo mele video deke pele tomo ado ha o le toti epe gbogbo mele topomo amedo ha o do edo fun store pleto kakia amareke me yina te fuma wa bogba fuma bu kana ke wa troyi edo mele jijana no ewonu to mawa yo apedo we question wa ke obi ma ajoji na mto do wa problem ma le ba bole gerere o kin boko mezomo kake bu ameja bagbana medo egbe fifia o le koni o le jiyan be enoba be le ji togbe ya to miyan o ba biona ta ele ya bo ta flas gbegbe le won tone otite obe ya batram e store obe ado ejebe akunu meso nti be na the store ke meja do ade ale ke ba no kakaka so yi nko ile dede la me o do la bio afi ado na the store wa nko bio umpa biela umpa kule ne sotio va odo store kwa amoleva zande kwa american baba wana bobe ni ya nto le drale fi american babio na ye no na inde tetewa kwa exactly do na voa onko na biere ka onko na gari pe so ina homo ejebe ulago be to be da home ini akunu na so nti be nke bobe so ni ya nke na ye nke atike mecha na san asiwo baba le yeji o na ni kunu na so nti na gbogbo me alo nto ba for dede alo na de le na ye le debe nuwa ele joro ti o ngale sanu o ido pe ya ona na npe ba ina home ya ejebe to be da ho me kunu na wa ona telephone o ya amola nova asila no dilejio amola nova bo alo company e odo company ke ne odo a o eba for gale tank by to gale tepe so do obe company ya au ba jo ele nko yere tutuba voa eba do ne de po ai for company ya de pe o gale du fe le company ya me ye amore po vitobe ale otu ne o to fia e fe tobe he no to fia fe tobe leke o mo tare ne le jaro ji ne ne ko go ni tobe da ho me ne ma ku ni ne o be ma ku ni ko be na du kele ne o be company ya e ajonga ne yo e fe du ne le fa o nende kunle kwa nebe gbogbo alo won to wona de o alo amede ntele gbejore kwa ma ma parent yo ye o be company ya e la kota ijie nebe ki ya medole ya ole duta gake vwa odo to pele gana ba ndanji ye ko ama o dare gbo ye ama ole funwa zare kwa evo ame ko ole funwa o gbe domene e do pe ya e fedede to ban do mi abeko eje benari emi pepe ke wala so ya gbe me wala we ya eje gbe wala ku meso nti happy hour nwa na ku meso nti ya wona nke la bana blockage sigbe nke la block o le nkome ya apobe wala pe wala de mu ada eyi nke o le wa apobe mu nko ilano na ile misha na ewona do na okata ta mesameke edo melody general edo do fe na de chemical nyonyo edo crap le tibe wa employer ala odo me awode ewo kaka do pe to kata e mo le bia so ewo kaka paper to gbe da ho me wona no makata ele be blobe ile coastal no ngwa coastal ene do fuma
na di na kotazi la fuma tututu be ye na bottle na you talk be 0591 826 800 0591 826 800 tobe dahome to agbenye gane about center na yiji pe de konye tobe agbona mi amedo ha disappointment when de encho able o no gbodo gbe o ya no join ko my school ma gbo poji me my kasiako ebe menye ye permit alo ye pe hati ma madu ancho no ha on na ncho ha on no na ma alo nyele kwa so no de pe me kaleji jemu o vivi se sa de ke me le ncho ano juo ano ko pack na jo echoma ya gbopeto emu ye kenye disappointment le so no de pe kata tobe e wona ncho wa yo ape ya todo ni la o tukbajavi o nchu de pepe de kajavi o ametiti o mi do to nyere wa gbato amatoji so eyan bi oji be le jodo waji emu ke le jodo waji abunya vi o enu no na nyen do kaka o ngba tebu no nchao bo ponyo ni wa yin wa dodele ke o pe sare on to la kafu wa sokudo eso ye gbe ntia esi tante tamtele no ndu tamtele duo ye amianta eto briboa tro ya be ko jisisa to ko ya nda jisi to chabe ere aleke be yiyo bo wa problem wa le ba mi abo sugbon ye mi pe ntu amile o pe po mu ojoji ne ye de le plodo o ki mi le kwa ke de va pa ma me no po alo do o kaka va po da ro ko to no po ahevo de pe de telenti yo no value po la be le meeting sandia o ba ye ke la be le grève be le kuvu e bon ne to ji so ne po ahevo e la ba po me be ite kapwa on ga ja po ne be su ato le le di ele nwa to be le wo yo video tu gbe je video me gan ho me be ye eso ke bebe ye o da si ge o le du vuwa da lórí po antu a nba le se be yan bo kide ka o me le po me le meeting me le po me le drive me le tipi aleke me wole ke nba le se be nko wa de me va ni to gbe da ho me gbo me ni be ntu wa de la to ba ne le tu o go me chan ke yin to po o za ga don ti o de school o de do me we na be de moji we wo nde pe ne da gbe me da ke vuwa me pe yin wa e ba to ntu bubu be we on ba yo e be ba da si le nti o ne ele joro ye fofo meji ye be brother reji ameri pepe ke la gbe isu ye ne be wa le joro reji poare ne pudu kaba de baba ye to gbo da ho megbo ne be yun wala to ba ne so yi roji ya ne be wa ne yun wa to ba ne ne mi wona secret na relational sigbe wa be relation me be sécuriser na le fine ye mama me de kena ba no wa do no no atama ba ya fide ko me ne kene me wona yun wa ne ntu avanu ya ntu wa ngba do afide kena yo le wa ko la no fun le wa me be a divi ano fun kaka ga so yi ma ko ma ro okay nyata mi se atane kuki man le professional de fe allo boyfriend girlfriend pleto yo kuki de le me no kwa na do tato be da ho me be le nungwa coastal na do na ko bu be yi na nungwa coastal adi de coastal junction na fuma akotaze la fuma tututu agbe be na bottle your talk be da ho me 0591 826 800 0591 826 800 togbe ta ko fe lo ba ma ni awon lo togbe pele gbogbo menyao amedo spiritual consultation amedo ati be yo avaku yo fa gbe kame apobe lu kan yo go star no kan yo cover keke me no kan le mo keme yo to yo be spiritual consultation e wona no ma o ha no ape le spiritual consultation ni wele do ka fla me do le fifije e dolele de vana patale ke voa dolele ava nene ya amela de kondiate btp de sia kongangan diate dabloti ga ke voa e mu ke le wa me a still a pe bakotole we mu ke la ikonji la o che popula o ne pe no ga ke voa ma pona re ke o wa won to me ti a o le tele ke amara no zozole la me no la no zole be tapu me ano se gba me de po le be tapu me nene o ye mo yi nene be mo le wo mo le chato ba le me o be amume o ba photo me activer de sia de no are e je be o la gogo mo la consultation pour consultation la problème de nous que tout le ne be tele le avana ame ya ne ke o donc consultation na me pona be na me beto ya ni mo ke ji ni azo e ne be agbeto la to le ye me na o ne be o nto
nti amepe balo ko benyade ninya afoke olade ye ne be dolo la tikeke olada now ye dolo rojoa ele ola we now donc eta ni be amede le bo problem de mu se gombe to gbede ele nyamele tompone alors ele coudre ele pomo la ngome mu le se ba bia gomo mu manke tutu le jorejo ele voit nous le trop nous ba le se ba gomo wari e de ba me gomo ni wa consultation wa do wa ye nana ye amela nyanu ke le jodo ejia wa da me anu woni gogo ni wa ne le so be ma la we ya ma wa le we to ye na be le se nko etan ye kebesi ya e de la dogon mama ba on na me hu le ne o. Okay, ta fika ni le egendu ya me pele na ba ha we to akaye no. Mi me nungua costo ne o le te pele Ghana ba imbaji ko ari we agba nungua abi do costo ko ari. Akora porters le funu abe jadi do bottles. Me over bottles ko ari ayo ye number a number here 059 1826 800 059 1826 800 no go yom le number waji kwa la kero ye top documenti Ye ita no bitoro la o ye ita mi akogbeto asera fi kakea bedeko e ya diko na yom do de ka do yo ye kadana todo la o mata yo kata ha do kakea de ka do yo mi na hale agbenye ga eba center yo ewa egamia mi antoni pebe gamia idomigo e dolele video le fi ma brenemi edole ya impotence sibe uchuke mba tona le uchume kura o me wona ne benu ameke ne chota igbojo na ebe mba se na o me wona ne benu ameke da ba mu le yero uchume ale futuku ile ne mudidi yore ne wene nyonu ba pa boji ameke infection ne dompone ye ele he problem o vane le ba gbe me ntele koso radio melewe ameke ne fibroid ele dompone diabetes wa lo ele dompona na alo elia malaria malaria sesengele funu nele nchule ke anchunga techonale ebe no na ngorita yepona enele bonu pete go baba make stroke le dompone stroke ame achangba ti tepeleka abode kata de ka ko nu iglo ebe ti tepeleka de na ba me wo treatment ame la cho we me ba yi zotan e joka olu ame acha ame ma fo ba ti Okay, now we to the Yama as a chotogbe da homebocho at Benega about Saint Alenungua Costo, Nadidenungua Costo, Ako Bulafma at the Taz of Magro at the day bottle, and I yell 0591 826 800 0591 826 800. Tobe Yako Boto Aserafi. Yo, me Japanese no la we no toji kaga me ponupo. Wa maga bene mi yere bena de mawa de maga onne mi so de no. Na me le beto muga pu en fia. Mba ho no ba kwa ko da do. Ko keke le ameasi o bio ke le ameasi ari. Amane jabo bane ba bio me tobe da ho. Na ba se ngome. Okay, akbe. Okay, amane se togbe agbenyega togbe da homecho agbenyega herbal center for command se to lava fao o ke fede wona ta be wona le efia to jelega to je ebe na yo le number 05091826800 G kema get alo apple play togbe alo to agbenyega herbal center le nu yo kata ne se unti akpe nyele wona ji kese da authentic mama le 103.1 FM akaka dekwa top radio ba kore de melo menele nego megbe o Yo no Victor Lamiji Kabakabaga and 3 minutes blanc et ton voton. AI for 7:33 to Nenyo Bobo playing at Jojo na point custom nele. Bien leji play no nyajojo no wait to Ghana to come a peta cacao. Abeleke miato nya president His Excellency John Dramani Mahama Echoa I deliver a State of the Nation's address le se otakpepe me Parliament House Echo and no very beautiful. Amesame kwajojo le enu yo oglonti be aleke Ghana le efede cafe zozoa enu ke otan wona Ghana to call efede cafe presidency ama egble
ble efe jimediti o kalesi obe okado dodo yo kale na efe alo efe ve kaka wa ife nefe zozo le Ghana tiko ya me ebe eyimeyi over Ghana for economy amen no a good condition crowd okay over Ghana for Ghana okatan basa kakea over yo chakbaba yo vale resetting wall le no tro le no dodo pleto wa enye jijo na ibe ya na Ghana toni nye be Ghana echomele미asi ye ba donodo efia be enunere le keke na Ghana to call ela be Ghana ye fe efe de cafe zozo alo pokpolo na Ghana ya ewebe emo le pupu ye va dasi emi afe sidi eji alegbegbe ye va was tro le emi afe Ghana sidi un ble fifia Ghana sidi ele competition work ble US go ha dollar ha go ha tano le stable fifi emi afe nka petrol ple top over ingba enu fe la sime ple top prices of goods ple top over ingba eye ye jagbagba be yo Ghana to koma kano egado le egbeta kakakao egado do vivo eke duplola koko yo noi odoga kakaka egava va leve na Ghana to ko alo efe va leve na Ghana to ko ebe yo ya le efe de cafe vavaya ma they said they have borrowed less yo make a doga alegbegbe crab like o noi ba yo obe yo ega yo doga menye be yo do lo yo tu yo do de kakede yo do viedeko eye yo le zana enu iketa yo hoga enu iketa yo doga yo le gamazan de dodono be ega dodo ma nye efe kwa va no Ghana ti o kebo yo le zanwe obe economy menyo krakra at that time o kakefifia economy ele getting stable no se anu le resetting ta economy pe no ma ganya o Ghana pe ganya o fifia ele to tro ele be yo va tro aselo be yo ma no egado pa o egado do yo ado ha yo akowo dona du ko be amese me na po ebe enwunyo de le keke na Ghana du ko ta mese me na no jopo fedeka ko yiwo ye bi akadeji na Ghana to be kase ya do le fenema alo ya polo Ghana fenea enu atro e kadeji na mi ya ta mi no gbedom dade yeta ebe nu gede ado ye do be akawo fifi abe passport office nene ye bi awo passport me la so 15 days pe yakuna na apply ko 15 days ko over deliver passport na la feme enye be na kavano ogoro boy de kejito akega gbogbo preto ebe wintonto aton apply for passport 15 days ko wa ba deliver alo akweve na la feme ebe Ghana's economic credibility has been restored aleke Ghana fe amo beta ono mia Ghana ekpo aleke Ghana menyo mia fe ganya o pele economy fe nyawa ebe fifi la ya ye jagbagba va webe ameyo nye egbeta dukobu boa o le Ghana kpo de nyede me eye investment o amole vava ava our investment our factory play tore to come ava our business play Ghana ebe yiwa abaleke dupola kokwa be yiwa alle Ghana city akwe dega homa yo ya yo meba alle Ghana city ko dega homo ke bon yo va webe Ghana city na available play egbeta alo yo vo pe gakra go ha yo ya yo va we de Ghana fe gahade na honko le ejokata fe gaome na honko eye wa avli eho beta gabubu eya yo va wo eponu gede o education emo epe yele mo wona Ghana to come 50 nuka construction work ele Ghana fe region de sia de ebe Eastern Corridor Road amya fe mo to ebe by the end of 2027 awa wu no keta port eboleji yo le edowo alegbegbe eya ta Ghana vio mi dejidi eveduko edoso yele wona mi ya fe mo akosobo mo play topite yele jina mi ye gbonu gede o ogbe na to kode si ade play region de si ade eya nyanya jojo gbanto next week am ya ko economy sadeva wava alenkude aleke nu yo duplola globe yo lo wo play yo wa
mi avale nkudon kle Ghana fe ganyawa economies ade ano mi adome next week na maudi mi abafoncho State of the Nations address a juro mekpo the new yo fete alokatan mi afa dupola blode nya tefe ya enya wo wa elewa ebe 24-hour economy eje gome ele gome je kra tefe tefado airport play port oje 24-hour economy no ma oje gome ebe edobo vana mi mi dugbe dada ita no vinya sala egblonya gede ni matang blokata la fi egbo next week amaiji enya jojo vele nya be health service union abeleke mi atom ye seba ibe ntuvia de hofebla evevo asieke ehufue eyi mebufue a okọ yi ko de kade ka metonji ogbe o mehwe obe aba melewa kro amio ewebe de kakpe jojo ma etro megbe echo a odi de kakpe ma owo funeral service na eye odi ewo no planning to pometo fakonyi eye obi achoji dudu asibe yo fe vi fe kuku ya na nye nu eke atro nu le Ghana nu ka health service eme abaleke dupola gbocho ha be chogbeji ko ya kodeke jima no yin na mo wa ko emergency ayiko collagen aglobe yo ma hwamio because bed melewa ebe from now that thing will never happen again biato kodesia de g sekle dodo le ko junti ebe sekle dodo awodo awebe nene ko wa mede emergency ko ya kodeke jima ka throw back be abameleo na ole ko maji alo make awodo ma yo to wa po so far ole nupu a ole doctor vekle necessary vado le kolebun chode aleke ogbe omoho nyanovia eye otro megbe a ole numeku investigation yi ke health service union to mutua yo ha enya tedoji aleke Ghana to o fakonyi cho mi ape health service fe no koju to pe wona un pleto wa amegedo ofonu basabasa cho mi ape doctors clinic so un alo dono koju un ti eyata enye bevesese na ofe union health service union o chova press conference cho eyo globede to come view mi gbojira nsia enugede le kojia mi o mele meso yo ha yo le fupe la fuma kakemenye be yo le gbogbo nu eke yo bono view wa enyo ya o kakea ni eju yo akpa eyata mi agbojira na yo menye America pe nu wona alo ameve pe nu wona de ma gblen yo kata yo ponwi abe yo mele dowo le du come now eyata yo ha yo daside aleke wole doctor vekle necessary the whole investigation wa ngatepe hia be wa kunume kake yo bia chodume bi osibide ni gbojira na yo ha yo le fupe enugede mele yo si ape yo la gbaje be yo adadona du come view oyata ne na de jo ala mi gbojira na yo na mi asenya o menwe eyo mekaji yo bete alo yo katanzre ka ajo abali o la be nwe todo ha ole enya mamlele enya Public Utilities Regulatory Commission to PURC to ona automatum ECG be ECG to yo na 48 hours be wa solve alo wa po ku hieke kude prepaid meters on in recent time be nene flewo prepaid ma the 3 days ko pe egavoa amegedo fa konyichon o menya no katutu le jojo de prepaid meters adoju eyata du come view o favi eye ameyo pona edomaji a enye Public Utilities Regulatory Commission towa oyo ECG to o phone plo eye obiacho sibe yo na 48 hours be wa solve alo wa do prepaid meters yo kata ke kuki de vaunti ewebe neneple electricity within 3 days ko evoa wa pokaba wa wodochon eye na ohia be wa agbogbo refund amimto atro amope gana wa atro pe gana o hade leke gbo de ope prepaid meter leko le egboyo yen gbele 0303 yedo phone insegment ame ado susu bloto nu nse fifi line unti 0303944864 o hande wo prepaid meter elefo there enefle de how many days will take na ape duplola pe nu for chode leke ne pocho npe de ko. It's time for phone segment.
Okay, where's up on my tongue? Oh, A phone your Joffrey. and you got all I pay the collect about pay the collect. I saw never before out from you. Open what got people for not for Baron Manucci home. Open the Messiah when you got time young. That's the name of the gallery to come over. You block. The camera, I'm a couple, I'm a matter. Oh, my tongue bless it though, Medical Crew. Never couple, I got to him, Mamma. Hello, Melody. Come on, my can I for them. Okay, today, okay, time, Chokata, edge now. I just feel the gas now. Okay. The head that we only is in your ECG, energy commission vehicle. You could talk about ECG on you. Only an artist at the view, no problem, no ECG papa, Kakako, Kakako, of the Mamma Dollar Comulo. Yes, you have to come, not saying a Cadisia, do you have the other cook or the ball? Okay, that's what you Wava. Maracu. I don't have America, Yaita, Medota. Maracucu, hello, Afamaco. Sister Pat, Miller to Jean. Okay. Okay. $400 Ghana cedis is too much. Okay. Okay. Well, let's say. Hello, Afamato. Hello. I wait so phone and call day. The secretary just a me let you for. Sister, I have to read to pray up with the nowadays, I'm married, you are fasting. I have to go my problem. Okay. America let you Jean. No, bye. Bye. Hello, Afamato. Hello. Efo. Afamato long call already now. Yeah, really don't go back. Maraquac pen call. Let you choco. Maracuijin. Okay. Now, okay. Okay.
But Okay. Amen. Hello, Apemeto. Hello, Auntie Rafa. iPhone, Wezo. You will. Hello. Okay. Like boy. Yo. Abaga ngobela never mark. Enya okaka go kaka lepe. Ele pepe da kemi ko le nyo nyebe. Pero we ke wanda ko ko wa ke ke bodu do be do kaka atwa iji. Okay. Nela ma seven issue at the ministry ma ta wona na show. Ma ole be la ma seneva wa ko do. America. Okay. Yo, Rabia Hana me okata nyale top to se kwa abeto le be dia Hana olo. Hello, Apemeto. Ebo out of Before. Ebo nyo ko so da. Dansuma fo meletoji. Enye. O mi ko ko ni toma ya tenu le ka ti bi tenya ka do na ka tenya ba abe da yo ka ti ni ya ti ko bere da drama ya. Yo ko ra si. Macau dah apa? Mungkin ni kolanya tu dah mereka cakap dia tak pasti. Mereka tu punya mereka ada di polisi. Okay. Ada ngomong koyo. Menu bayi yo. Menu sibo. Kamera dunia tu. Okay. Amerika lasio. Oh, tentu benar. Anggo kata oppo kita yang nampak tapi. Okay. Cuma tu benar. Hello, Apemeto. Okay. Novi Todolao. Nyawe le toji nchweke gba mi afonucho mako ya economics adeva mi afonucho enu yoke diplola gbo mi alankudon katanwa gbo ke bo ma gbo be ebe ame yo duga menye do ko tion lo obe egado wa le be wa retrieve wa hwe akona to come menye be wa ba ko am yo da the jail ko evoka ki ebe amegede o le docket prepare wa ko yi court enu gede o le wo ebe afi na come de jail alo jail amede ale be evidence why you court let me do wa chokwa kwam yo yota ebe attorney general ele edowo chunu makata o ma di crowd miakata du ko wase me do dasi dejibe o ma lamo le alegbegbe gado ha o le holosi ko le vavana du ko be du ko akowodo no victor lao mana na nyebe efeyama miano vi onye bi o fe ha bobo l'America du come o yo be siana o kagbo siana dugbe le feyame ekenye September pen keke de bakade atoniaji le Washington DC afuma wona o 2026 siana ano chile efeyama odrebe iwadi echava Ghana avado efeyama efezando du wadule abrochia wabado gomanyi la monuto ame eyata 28th of March ya nyanovi executive so acho America ava wavado gomanyi atiga anam ya nyanri ketututu ole wo la fima wa bana to kokata wanya one already achi uncho eke gbo memi da melemo next week one already achi le fi open president play executive do one bonye la fi akakanyala anam ya nyanri ketututu ebio fe habobo yel America to come le wo na ebenyi gba le Ghana wa bana nyanya ya ta 2026 yana egboji no gbe le Washington DC kake launch na ano Ghana la monuto mele ho le match pen keke blave vonyili agbe ke next week afa mega alo president afeto William Kuma ano studio la fi pele bobo ao adenume ni tututu ebio pe hapobo le America le wo na ebetuko pele Ghana tukwa wana mianya amekpepe omi la mo pembe mi ava apere mi uncho le ho you has been over ne mi ba launch aza wa di gado akako idoji